ngisendekile ingoma eyodwa 1 nakho oyedwa kodwa nayo receive 1 nakho mzali singathi ayabakuthiwa thank you nakho Imali ukwazi ukusebenza ngendlela enye bafowethu yabo angizwa yiboss u3 ngeke angikwazi ukusebenza ngenye indlela enye ayikho azikho ku-SP zo 3 yabo le netsha le ufuna iphiliza kakhulu la ayikho ku-SP nanso abakhulufonile lapha ayinaangene lo sebesilunga lento yakho uzokwazi ukuperforma kahle Guys, it's now about. angikwazi ukusebenza ngenye indlela kwathiwa simele immediately awu ngeke awu Ulaka kuleka bibi tabane amazi